Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV. Twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Tugeze muri wa mwanya tuba tuje kubagezaho amakuru ari breaking news, arimo aragenda agarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Murankundira rero amakuru yacu tuze kuza kuyahera kuri iyi nkuru, aho M23 yavuze uko abakomando bayo bajya kurasa Kisangani bagasubira mu birindiro nawo barabutswe. Turava kandi kuri iyo nkuru dukurikizeho iyi, aho mu gihugu cy'u Burundi imbonerakure ebyiri zasanzwe ziciwe hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ese byagenze gute? Dukurikire kugira ngo ugende usobanukirwa byinshi mu bikubiye muri aya makuru twagiye tubategurira. Umutwe wa FC M23 watangaje ko abasirikare babo bo mu mutwe w'abakomando bajya kurasa Kisangani mbere yo gusubira mu birindiro byabo nawo baciye irgerana. Amakuru kandi yemejwe n'umuvugizi wungirije w'uriya mutwe Dr Oscar Barinda. Dr Barinda kandi yasubiwemo na Kigali Today agira ati AFC M23 ifite amatsinda y'abakomando ajya hafi ya Kisangani akagaba ibitero bigamije kuburizamo umugambi wo guhungabanya ibice igenzura. Yunzemo agira ati ingabo z'abakomando zigenda amanywa nijoro zijya gukora akazi, zarangiza zikagaruka. Rero baragiye barakora, barangije baragaruka. Iryo terabwoba niryo dushaka guhagarika kugira ngo twubahirize agahenge, dusubire ku meza y'ibiganiro, tugere ku mahoro arambye. Ku cyumweru itariki ya 1 Werurwe 2026 nibwo ubuyobozi bw'intara ya Tichopo bwatangaje ko ikibuga cy'indege cya Bangoka Kisangani cyongeye kugabwaho igitero cya drone, ndetse ko hari enye muri zo zashoboye guhanurwa. FC M23 kandi binyujije muri Lawrence Kanyuka uyivugira bya politiki yavuze ko ingabo zayo arizo zarashe kuri kiriya kibuga muri operation yasize harashwe drone zarimo zitegura guhaguruka zigiye kugaba ibitero ku baturage ndetse no ku birindiro byabo. Yagize ati nyuma y'intambara twashojweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ihuriro AFC M23 riramenyesha abanyekongo ko ingabo z'ihuriro rirwana ku butegetsi bwa Kinshasa zikomeje gusuka amabombe na kurobanura mu bice bituwe cyane n'abaturage, by'umwihariko zikoresheje za drone mu mugambi w'iterabwoba ugambiriye kwibasira abaturage b'inzirakarengane. Mu gusubiza kuri iki kibazo gikomeye cy'umutekano, ingabo zacu zari ziri mu nkengero z'umujyi wa Kisangani zakoze igikorwa cyihariye cyo kuburizamo no gusenya drone zitegura koherezwa kwica abaturage no kugaba ibitero ku birindiro byacu. Iki gikorwa kandi kiri mu nshingano zacu zo kurinda abaturage b'inzirakarengane. Ku itariki ya 1 Gashyantare 2026 kiriya kibuga nabwo cyari cyagabweho ibitero bya drone, ndetse nabwo AFC M23 yemeje ko ariyo yari yabikoze. Navuga ko yashoboye gusenya ikigo cy'ingabo za leta RDC zifashishaga mu kugaba ibitero mu kirere. Naho kandi dukurikizeho iyi nkuru, mu gihugu cy'u Burundi imbonerakure ebyiri zasanzwe ziciwe hafi y'umupaka w'u Rwanda. Imirambo y'abasore babiri yavumbuwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ushize itariki ya 4 Werurwe 2026 mu mudugudu wa Ngoma muri zone ya Rubona, komine Mugina, intara ya Bujumbura mu burengerazuba bw'u Burundi. Aka gace gaherereye hafi y'umupaka n'u Rwanda, hafi yo mu karere ka Bweyeye. Amakuru yakusanyijwe n'inzego z'ubutegetsi bw'ibanze avuga ko aba bantu bombi bishwe ari imbonerakure urubyiruko rwa CNDD FDD, ishyaka riri ku butegetsi. Nk'uko ayo makuru abivuga, abasore baba baricishijwe inkoni n'impiri, bakubiswe cyane cyane ku mutwe. Abayobozi b'inzego z'ibanze banakomoje ku ruhare bakekwagaho mu bikorwa by'amagendu byambukiranya imipaka. Mu bicuruzwa byavuzwe bakoreraga amagendu harimo ibinyobwa bikorwa na sosiyete ya Brarundi, nubwo nta yandi makuru yigeze atangwa. Nk'uko iyi nkuru dukesha SOS Media Burundi, ikintu abegereye abishwe basanze giteye impungenge ni ukuntu imirambo itajyanwe muri morgue. Bivugwa ko abayobozi bategetse imiryango guhita bajya kuyishyingura. Imiryango ndetse na bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Ngoma bavuga ko bakekwaho kuba baragize uruhare muri ubwo mu cyo bise ubwicanyi. Barasaba ko bafatwa kandi bagatangira iperereza kugira ngo hamenyekane uko ubu bwicanyi bwabaye. Ubwo
ubwo yasabwaga ibisobanuro kuri iki kibazo, umuyobozi wa komine Mugina Anicet Saidi nigeze yemeza cyangwa ngo ahakane ayo makuru arimo aragenda avugwa, ahubwo yavuze ko aya makuru aramutse agaragaye ko ari ukuri, iperereza ryatangira gukorwa kugira ngo hamenyekane abagize uruhare muri ubwo bwicanyi. Reba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tuba twabateguriye. Ikindi kandi mwibuke kuduha ibitekerezo byanyu, igishima kitugira inama y'ibyo tugomba guhindura mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Amakuru ya Deep News TV nakagaruka.